nkuzaniye rero inzu ya miliyoni 10 zonyine. Iyi nzu ufite miliyoni zawe 10 wayegukana. Ubutaka bwayo naha buhera. Ubona ko ufite moto akari kera kandi hazaba n'umuhanda. Reka tuyirebe uko ingana. Ubona ko amabati yayo aracyameze neza. Miliyoni zawe 10 rero iyi nzu wayegukana. Iraza ukagera kuri aka kayi, ukazamuka gutya kuri iyo miyenzi. Kuri iyo miyenzi imeze urugabano nguru. Ako gatwalete n'iyo fondasiyo ni by'iyi nzu. Urabona ko ifite mu gikari ni ibyumba 2 na salo. Wowe ufite gahunda rero kuri miliyoni zawe 10 nshaka nyiguhe. Turebe hirya hagati y'inzu n'urugo hari nka miliyoni 2, hari nka metero 2 hagati y'urugo n'inzu. Nabonye ko inyuma toilette ntabwo urenga iriya fondasiyo. Wowe rero ufite gahunda kuri miliyoni zawe 10 iyi nzu ndayiguha. Ako amabati akiri mashya, ashaje twayakuyeho. Wako ufite n'inkoko nazo zifite aho kurisha, aho gutorera. Ako ni akari kanyuzemo. Amashanyarazi wayabonye. Wowe rero ufite gahunda, hamagara kuri 078240 339. Gira umunsi mwiza.